Kristo to yenenyea. Kristo to yenenyea. Novinye loloto. Enyade kenye maufenya. Kenye ekperuji nyade. Sike nye klomi atema jesi miado kyo. Le blibo de demela. Enye nyasia le egbo va kapupo yame. Eye esime nyabe ne le tojila. Meto egbena la feto la me. Be a feto fe mtifafa. Me no yi kle mi ato me to be siere. Cho fi fia heide ma fo me. Ye fe gbegale di dinami. Le egbe pe kekenyu siko ga tonami la me. Eye ou le bien chomi agobeli. Kristo to ye ne nyea. Alo Kristo to ye mi nyea. Kristo ato di ye ne nyea no vinye. Mi aten alo mi aten agbole tutu aleabe. Kristo to ye mi nye. Kene obia obe Kristo to gomede aleke nana donti do donti siawana me ya church menye ehachila le church yame menye pastor menye nyagorila menye pastor pevi miawe nye esiple kemeo me do agbeda nto me chianu do alegbegbe me gboloa maunya be siagbe ame akpenane o le chechi ehaume eye ple bubuao alesi o glona be yo nye Kristo tola eya ye afeto le mia bianca fofo yame le gbogbombe de Kristo to ye ne nyea ne gbobe ye to ne nyede ke Kristo to nye gomede allo Kristo to gomede no vi atteindre de gomea eya be na de gome ela be ne ese nude gome afile womla eya ediaji te foname bena wekle kakaliji bena zoleme megema tokotoi bena choe afwa degbe mavo toi Kristo to nenye maha meglobe le nyasionam choe be matona uha egbela ele gbogbombe menyebe me ya chechi medua wo le chechi nto mejo agale chechi nto alegbegbe me wa ya kle kemela yenye Kristo to nyenye o allo demi aglobe me glo ma unya gbesi agbe abeleke me le glom nene amakpape o le nye chechi hame kple bubu o alesigbe alesi lesi oglomelene gake bia nye be de esiawo ye wa amebe onya Kristo toa le maufenya nula megbobe awu menye siawo wona me o troisi Kristo to kapina troisi Kristo to ne na do kakarejila ejebana wa gbogbo gaji to gbogbo ple echime Bible agrenami le Yohanes fa gbaleme bena esike Nicodemu va Yesu bole examen hile la ebia be nyabe afeto ye nyabe echo maubo alo chojipo elabe nu sho onela na mere me chojipo matema we
elle si bebe Nicodème a evu Yesu amene kake Yesu tone bena nyatepe gblo vo afi na tempo dede alo akpo ti fo fia pemala ejebo wa gato gbugo gachio wa ji oleke o Nicodème masegomo obubeleke le chakpa ti wo e wa gato ere dada pe do ma ye gblo ye to gblo nya sike enye bo ma chinya de amekala gaton tro ere dada pe do me bo la gato ji o ma ha la ba Yesu gbone bana wodo la gato gbugo gachi no binye odo la gato gbugo gachi afia to nye Kristo to gbugo gachi ya menye ntila fe gbugo gachi glo mi lo ke gbogbo me fe gbugo gachi eye wona me Kristo to eye wona mbe to na si Kristo to blibo bobe de ye ko gbogbo me fe gbugo gachi ya ma ha oto ji ocho gbogbo me ya ne oji oto gbogbo me la onto edola nye eya koya tewa de gombe Kristo to nyenye siakle keme eya ejeji me gbona be afi na tewa jesi ha ovibe enye Kristo to la ejebo won ha kele nyala gbloma alo kele gbobe enye Kristo to la onto ha do la nye Kristo to ko jito gbogbo me afi atoma jesi ha ovibe e ha nye Kristo to ko ji to gbogbo me enye tila wo to eyata emi nous le Marc fait agbaleme Marc chapitre 12 verset 29 à 31. Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Mais the most important one, answered Jesus. It is this. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this: love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. There is no commandment greater than this. Mark 12:29 to 31. Yesu don enunebe se esia nye se sia enye esi globe Israel se afeto mia maula afeto de kahon ko onye eyata lo afeto wo maula ple wo jiblibo wo luwo blibo ple wo tawo susu blibo gba ple wo muse katan se evelie nyebe lo haovi abe alesi ne loa dokio ene lenya te femela se bubwa de ke mega li si lolo esiao o novi loloto lenya te femela se bubwa de ke mega lolo esiao o menyabe amesia me kloya edia nu ke lolo nu katan eye bibla gbogbo na mi la fia bana ese bubu ade keme gale si lolo esiao o
Marco Pagbaleta Winfe. Beaucoup d'avons à ce que sur le black of all de Kerme. Nous caillons après toi, Tibé, il y a un premier agnao. La bien va avec Christo tonne, yéne nia. Il y a te fait à me jamais. C'est que attend yo et de que Christo tola. Et de la porte bogati yé. C'est que y a me faire bogati. Et il y a mis trop val lolo. Si a te fait à belle c'est que nous, c'est que nous que le ou katala. Mia se enya de gomele afia eyo leve viene nye plus haut. Bible le gbogbo na mi be na lo e how vi abale sika ne loi dokuyo ene. Lo how vi abe alesi ne loi dokuyo ene. Gbagbe gba mi abia sebe no vi nye de loi dokuyo a. Lekela to nya be loi dokuyo. Alléluia. Gbogbo me fe nyae gbogbo gaji to gbogbo me fe nyae sia. Lolola o me pone o. Lolola elle si gbogbo me lu ene. Vo e pe mu sekele me la e di asola me. E yo gbagbare gota. Alléluia. E yete no vi me di ben ase gomebe. Abe si que Bible alo mau Yesu Kristo to le glona mi na be lo ha ovi abe alesi ne loi dokuyo ne ye ba nu de mele asio la matemna e ha ovi o eye maton don gbene amerebe ya na nui ne enu de nu ma mele asio o no vinye lolo me kenye lolo enye mawu abalesi ke mau fe nyagwene mi bana mau enye lolo afi na tema lo ha ovila ejebe lolo si kenye gbogbom nu ke ge kwa meme nonala edo la no wonto me gbagbe agba e gombe atro le woji ma atozi Kristo to eye eya me lolo kenye maula abakpo no fe la gbo me mi eji la pa fe kwa. Elle avait, je me dis, subo, nami o. Bien dit ça,